Evo ovako, pozdrav za sve one koji gledaju ovaj klip, znači ovo snimam specijalno za ovog glavatog debila koji je snimio klip za Bili Jagića kao podrška Bilu, ja vamo kaže nešto 18. rane moj. Znači, toliko je svijet skrenuo suma da više ne pomaže Bilijeva pegla rane. Sad je potreban usisivače po glavu urdi toj tvojoj debeloj sisalici strinina da ti sisa strinina. Kako bolan možeš to snimati, su ti normalno? Si normalno? Znači, tebe ne treba rane staviti u ludnicu. Tebe treba staviti u grob, rane, u grob, odmah ubite, rane, po kratkom postupku, rane, ali ne puškom, nego usisivacim svaku glavu, dozgu udarati. Jevim li ti, tetko. Ti nisi normalan čovjek, rane. Daju li ti roditelji da to snimaš? Ako znaju, neki je Bog na pomoći s tobom. Eto, i usisivačima najviše pegu.